xelet stilla fis-smawiet, reġa' wasal il-miliet, ġriet l-aħbar madwar id-dinja, ġo tal-grocers fuq tal-linja. One TV, Net, PBS, għal darba qablu l-aħbarijiet kienu l-istess, li fil-pajjiż tal-Mickey Mouse mhux sa jiġi Santa Claus. Ninni my boy, tistenna xej, jisbaħ il-jum, jaddi il-lejl, Santa Claus mux rissa li lawn. Isimaw sew, inkom it-tfal, ibku kem tridu għax bla regal, Santa Claus mux rissa li lawn. Għaw fejn sessik ċumnija, ħlif ħal-qormi fil-fran, jew dik tal-power station dak żgur jifga bid-duħan, biex Jellandja irid il-lix mux jitkaħħal ma xier jil-jawdix, Santa Claus mux rissa li lawn. Ninni my boy, tistenna xejn, jisbaħ il-jum, jaddi il-lejl, Santa Claus mux rissa li lawn. Nisimaw sew, inkom it-tfal, ibku kem tridu għax bla rigal, Santa Claus mux rissa li lawn. Scarecrows mal-galleriji biex isna inna froħ, kull iskull daqsu għamla jaħseb etnet mejlu bħoħ. Il-Christmas trees mux mixawlin ħabba l-kontijiet ta' daw li ġejjin, Santa Claus mux rissa li lawn. Telefon dawlu kabel, wires jaqsmu kull triq, jaħseb lawn in-nassaba u sejrin jaqduh fi xbieg. Messa sar jafil il-Maltin mal-budget jieħdu rigali Halloween, Santa Claus mux rissa li lawn. Anke Rudolf qiegħed jibsa, id-dawl ta' mnieħru maqtuħ, għax il-wardens dejjem assa xi €100 iwaħluh.